Ua mai a saini leo ma manuel malo tu Turisi Samoa le fio mai tu meli fanova le to sala wili lua. Ua tofia Motuopuaa ma Tunumafono ma sui usufono le Palemene. Tala mai official komsino fa ngā palota ina ua fasilingia le fio mai to le Fort John Stanley. Ua mai ona fa a fo il polo inga ile fio mai fon fetalai e fa ailo ia il fa mau ni ngā le au le malo. O sui usufono ua filifilia e tu malo vaisinga no luam sa tasi. Mātangi ai le bawe ona tue pale mai Faipule o i tu malo na abanono foa mo sina taini. Pe o le suia mai, e Tunumafono Claire Taitin, le sunga seve te ifui mo no le fas, le anaba esel fam sinonga, lona no foa, ina ufa mao ni anu fa ato sina o palota. Pe ta ina toe fo i mai lava, le Faipule o waisinga no lua, le fionga Motuopuaa a heni papali, na ulua i filia le tu malo lana palota tele lua olua lima peta ai, sa anu fa atu to atasi ma toe fo iei e fa palota lo nonu fale atu. I le vaenga fa upo fai o pu lea le malo le termine le fas. Le manu malo o Tunumafono mai sa fa tatasi. Wa ia folo le sau i tutonu e fai le tau tua i le tu malo ai le o le si tu. Wa mai a vatu fa mauninga a le au o le malo i le fofonga fetalai o le mota o sui o filifili mo le Palemene o Samoa.